la khyllem ke shuki jong Benjamin Netanyahu Prime Minister ke Israel. Ku boleh shibu na epi ki subscribers baru ki bantu sudara ban pelji ki video itu ke channel Storyteller London. Haka jing ye tebot u Benjamin Netanyahu u larem da shibot bat u lahab ban hiar shukino. Kumu Prime Minister jongori. Bat u Naftali Bennett u lalong Prime Minister bertemai jongori Israel. U Benjamin Netanyahu labat ye ka shuki kum Prime Minister jongori Israel lakat arsna. Bat u lalong ru u balabat buntam kumu Prime Minister haka history jong ke Israel. Ka arta jong u kadai new voice nem karta mentaun long u opposition leader. U Netanyahu lasdang manwan nengkong akabo haka senam siejar kendai sepak kendai pun riu Henry hadin lai senam ula syarem no. Bat ulawan biang kumu Prime Minister haka senam arajar kendai. Haka jinglong Prime Minister jong ula kruit lai sin jika Palestine haka sah. Kita gedai ke thama arajar khat saw ka jingyele haka senam arajar khat pra bat ka jingyele ke bakar wisni mentau senam arajar opoi haka ba ars pasan pun rimut kinong Palestine keleyap bat khat armut kinong Israel bat la syakno war crime arteligi kam gi bakrau ya ka ba Benjamin Netanyahu ulale akapo balong Prime Minister kita gedai ka Israel Arab peace deal ia ka balatem kum ka Abraham Accord kita gidei bat ka UAE Morocco Sudan berbahrain lale ya gini da ke jinge trilang baru presiden Jokowi Amerika Donald J Trump akas nem arajar arpo bat ka ba kadai ke jing penkenri ano ya kanong ba na Tel Aviv sha Jerusalem. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. Kini ki arteli kam ki bakrau ya ka bau Netanyahu lele kala pensa jingkan mau syirta ya ka Israel. Mentau Benjamin Netanyahu usyang hakaliang persa kum leader opposition ha parlimen. U Naftali Bennett u Prime Minister bertemai jong ke Israel. U Bennett udai bayar trelang bat ke Sulkar jong Benjamin. Udai u leader opposition bat udai u leader jong ke parti Yamina. Hadin ke tema ke bakat wisni persya ya kila no Hamas Gaza. Kila mi ki kendrum kan ram bat ki jing ye perjimut hapedeng ke coalition government jong Netanyahu. U Bennett ulami no na ke Sulkar. Bat ulayale ban khyllem yo Benjamin bat haka jing ya vote u Bennett utam shibot yo Benjamin kum tau la job yo ka vote kum Prime Minister jongkari u Naftali Bennett ula long teng u sipai komando bat u deiru u high tech millionaire u deiru leader jong ka parti Yamina bat ka arta jong kadang dai datang sop kudai snap u Bennett bom kom haka step juga segi balang ula bom ya ka Gaza next lada pisutana di channel jonga saya tu lem gi parlok nyopi lada pisutana saya tu inga Storyteller London.